aravuga ati forme zikomereje Manchester twerekeza amasasayidi hariya mu rusisiro sunika pase magique extraordinaire sunika pase smooth sunika pase sukari sunika pase shokora sunika pase ice cream aravuga ati nubwo igihugu ntaragikarifiya ariko ku mukino wa nyuma nagaragaje we ati ibirori reka tubitange mu mashitana tukura Magic FM Mobitso ni tipi ya Manchester United baba uwitwa Van Dijk Virgil ajya mu bitsaganya dueri arangije yikubitira inkokora umugenzi we Makarista asiga aryamye ku butaka imara Madidi ararekipera mu buryo budasanzwe exterieur du pied magique reba neza cyane Perdo Baria Brani Mbiyoma Jiretetsa Donge Maso Canadian International uyu musore wa Real Zendoptable arangije areba umuzamu arangije munobyamo Chutsuma Titis ani Firdiro di baba fatira ni bihe bibi batupfe na utajyaho yapfe na utagira amashanza baravuga bati imikino 3 mudatsinda ntabwo ari twe muje kurangiriza akazi nyuma y'imyaka 10 Manchester idatsindira ni Firdiro ati Janiki umwanya n'uyu rangirizamo vunderezamo Manchester United kimwe ekipi ya Liverpool ubusa. Attention gato Bruno Fernandes ariko rapasa gato kwa Madialo attention Manchester ataratsamo Brad Babo Brian Buemo barakura pasa basarachipa Manchester United area barazamuka gatoya cyane batera bayimikosa nyamara Van Dijk yasunitse Brian Buemo flying Baby steps pampa nziza ku bana bose arawakira kapiteni Bruno Fernandes yakimayetso awucameka kwa Madialo Diallo areba umusore twa Brian Buemo aramubwira turasa neza nk'urya fry mama heza umuze mu mubiri ataka igitego cyambere kuri atawambera mwita Brian Buemo mu rugo imbere y'abaturage ba Liverpool Manchester difungura abazamu ikosa ry'umudefanse twa Van Dijk. Attention Florian Richard Wirtz ayatanga neza Chiesa Federico Chiesa Soniki Marineza Cody Gakpo Mates Coutinho Rongne Magic FM bamwita Florian Richard Wirtz baba sunika pase neza cyane y'umusore Winga neza cyane imbere y'iyi mara curanga mziki sunikira neza cyane y'umuhungu wa Henrico Chiesa ise yahoze ari umunyabigwi mu gihugu cy'Ubutaliyani aratsinda aracenga karahava uwamurajya uhereza umuhungu we Federico Chiesa alias Pepo Revi Marineza cyane acunga defense ya Manchester United Tomakazi Flying Dutchman wrong neck Dutchman iskora uyu musore afite ubwenge imbere y'izamu nyuma yo kurasa pote ebyiri ndetse no gukraya uburyo bwinshi arangije acunga kuri humya abadefanseri
abanyuraho nk'umurabyo Katiyusha ashyira mu izamu Mubicu uyu musore w'igihagararo uyu musore w'imbaraga z'umubiri uyu musore w'ubwenge bwinshi uyu musore ufite talita y'ubwoba skillful uyu mwuzukuru wa Johan Cruyff rangiza Manchester United ayibutsa ko yigeze kumushaka igasitasita azahora yibabaza azahora yikora mu matwi azahora yikubita inshyi rangiza akazi kuri Liverpool kimwe Manchester United kimwe Kodiga mwenye Brandon Mbumo kimwe Manchester ikoza gashya imbere y'Izamoria depozamo yitwa Maguire Sofia arababariwe agiye mu ntebe ya penetensiya arihannye Otraford iramwitiriwe Otraford iramuririmbye unanasirikira stade Manchester ikoza agashya Manchester ikoza amateka Manchester igiye muri Guinness de Record Manchester muri macimaka Manchester muri makoza agashya Manchester muri marasinye yohereza kwa kavukire herezo Mari Bereda barangije bazingura inote umuzingo bamunagira muri baga aragenda ajya gukiza famiye Maguire Chimaka Maguire Cristiano Maguire Nestelrooy Maguire Cantona Maguire Bobby Charlton Maguire George Best Maguire Yorke Maguire Teddy Sheringham Maguire byose Maguire Manchester Maguire Umwongereza Maguire Chimaka Mutsigeho Maguire Musigeho Maguire tanga gasopo Maguire shimisha Morim Maguire byibusha Morim hari Maguire reka turebe kona itembereza amatansiyo Bruno baterakamo hari Maguire iya Maguire yamanutse bakamunyereka kuri kamera menye igikurikira kabiri BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza kapitani Bruno Fernandes mucangarange kapitani Bruno mucangarange mucapacape kapitani Bruno Fernandes arapapapapa hezu ifiriti mbara y'abantu umugore n'abaturage n'inshuti Maguire yikubita igitego cya kabiri Manchester United 2 Liverpool 1 bamwita Harry Maguire Van Dijk atawukina neza cyane umutwe purigera ko Harry Maguire nandi na atansiyo gato Bruno Fernandes ariko na pasi gato kwa Madialo atansiyo Manchester ataratsemo Brandon Mbumo Brandon Mbumo hezu umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama barakura pasi abasore kipa Manchester United yariya barazamuka gatoya cyane bataraba imikosa nyamara Van Dijk yasunitse Brandon Mbumo arafurayinga Baby Steps pampa nziza ku bana bose arawakira kapiteni Bruno Fernandes y'ikimenyetso awucomeka kwa Madialo areba umusore twa Brandon Mbumo aramubwira turasa neza nk'urya Fry Mama hezu umuze mu mubiri
akaba igitego cya mbere ku munota wa mbere amwita Bryan Mbeumo mu rugo imbere y'abaturage ba Liverpool. Manchester dufungura abazamu, ikosa ry'umudefanse twa Van Dijk. BNB Kigali FM. Anfield Road hariya